Kablay pi baro syagatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentaga sengi kilong. Pensangi audisi yaki interview thungkam hakatanat District Social Welfare. Shen insdang yaki Science bat Commerce ha College Sora William Nagar bat Bakmara. Ngat kekali kit kenja hatersim ki pulit. Badon salaingut ki basubadon kti ban penyap yo umat boni karbani. Bat mentangin pashi ki kubor bakam benya. Ko Office Deputy Commissioner West Khasi Hills District kalapan sengit shipor ya karai jeng ki bor bapenya ya katanat District Social Welfare ban penlong ya ki interview thungkam hakani ko office na ka thup kerteng balapan biang da ka Office Employment Exchange. Ki kam ki balat ki kentup ya ki gender specialist in finance, MTS grade 3, DEO but accountant. Kinongelam ke HYC but kaseng Motion Road Youth Movement kila persyajur ya kini kerai jeng kibor ke social welfare ban penlong interview namar ki kwa ban dapen benai ki kam ki balat ki kerdan bat ki jingsiu ha ki kot kubor. Udisi ubal antat ba kala ban mi ke huri hurah district mardor ula pensenge shipor ban penlong ya kini ke interview thungkam. Jong ni ka HYC harangkat jong ka Motion Road Youth Movement mentakas ni ngilawan ban dia wan mi ang ni office jong ka social welfare nomor hadin bangi layo jeng tip men hakani ka si sejany bangi jeng tip ban nakaliang jong ka office hang ni kimut ban khot personal interview direct nam ta ka post gender specialist ang ta kumjuru nam ta ka post specialist in financial literacy kumjuru namta accountant assistant bat ka data entry namta ki multitask staff yakini ki pus kimut ban khat personal interview direct tina kaliang jongi ngila phone ya I kong pakenti belong I officer hang ni ban kaliang jongi ong ba in yaj la ka yaj bet menta ka sngi hakani ka post pho baje tina kaliang jongi ong ba phi dra phi yaj la ka yaj kaliang jongi kum ka HYC West Kasil District harakat jong ka Motion Road Youth Movement ngin wan ban pensange bet inam takani nomor ba ngim su hap ke jengkwa ke jengi kaseng harangkat jong ka Motion Road Youth Movement kalong bangi kwa bagade ban yat leng baka advertisement hadin kata kinsa kala ban long hagno godur la rei kade ban don beki advertisement rei ban syukot interview direct ka basusim yaki bala register ha ka unemployment exchange nak len jengi ngim su hap kata bat kam long ru ka baha nam tagi samlawat kam jaga West Kasil District kumba PE hang ni tayo bala dep nagaliang jongi ngila persang bangin yakran yo disiru ba un pelaj advertise no ya bro kipus ke badan balaj apa West Kasil District nang ba kanom kata ya ki samlawat kam rai nagaliang jong ngiu ni patenta kilek hang ni gadu nagaliang jongi pat iwan pan persang nagaliang jongi ila funru yo sa DC save garot ban nagaliang jongi ong hadin balaya keren maha bani ofisa kira rai bat pensange no mta ka sigi tingi iru ya ka notification hang ni ba kila depan pensange no nam ta kanika exam te nagaliang jong iru ngi ai ka jing kerpat keju upor jing maham ya boro ki ofisar bakim dei ban yaj laj ya ka advertising nomor ba lese la dadot ki pus ki ba bun ba ki sama ajeng ki West Kasil District ki ba don ki ba klem jam tilarang yaj direct no lese Shimla unemployment exchange kan tak igi samlawat kam jong ka West Kasil District tinget ba nagaliang jong iru ngi ai kule DC ba ula pensange na yak ni gamta bat nginget ba ka jing trelang ka jong inam ta ka jing bha jong ka imlang ka salang ngem kwa ba ki manu ban shu le da ka bor ki kam ha po West Kasil District hendangi kwa ka de ban yaj bet da jok ka leti Umentri Rangba Konrad ke Sangma ula plipat ba ya ke ying mau bethamai jong ka Bakmara Government College ha ka saw tarik ulebe. Kini ki ying mau bethamai kinlong na kabenta ka office penyat kam bat ki hostel na kabenta ki samla puli shinrang bat kenthai ha kini ka college. Ha kini ka sngi ula penbenaru ban sedang no ya ki jing puli Science bat Commerce ha ki college sorkar ki badon ha Sora William Nagar bat Bakmara. Uloong bekeni ka lat ka kabu baga sorkar ka lapli hakini ki college kanirap shikat day ki samla ki ban ki jaka bajingai banum penlut banwan puli ha ki college ki badon ha Shillong bat Tura. Hakamiat lai terik ulber hadin beki pulit na Riboy District
Kilayo kijing tip betikana na kisentian kila penap shrip ya kawe ketrok kebedan new number NL not iway EH Sanpra Sanlai Halat Umsa. Kadkum ke kubur balapha do Jakpal Singh Dhanwa IPS Superintendent of Police DSB Ripoy District Nongpo kipulit kilayo abat ikni ketrok bat habala talasi yaka la shem ba kakit hado sahajar news pa saupun riu point saus pa kandai kilo uganja ubelate bah hado ars pa prapusong. Habala pet sani bhai kini kisong la shem bikidi kenja. Lepen ngat ya ubabulal Sheikh sabu pras nem kerta unong nya kini ketrok ubana kasnong Naldok Tuljapur District Osmanabad Maharashtra bade ketrok haki kendon an NDPS. Kipulit kila kurup ya ke mobile phone bade ke pisah lajar news pa nrip ho tingka. Kipulit kidang pelong thokit sani bhanang nu niu kenja uwan bat shanu kani ketrok kathmu banit bu ya u. Kinongelam jonggakur kharbani hadin bikilayo ya ke khubor bas ngautrim halor ke jingsha penyap usamla Macbon Boni kharbani arpu prasnem kerta. Kibahayeng asem kila penpaw ke jings ngosi bat kila kentu jori ki bor pulit baki dei ban shimkia ya kini ke benta bat ban pen shitam ting bat ban num pelat shu na patok ya ki bakum kini ki briu ki banot ban shim ya ke jing em jong upara briu. Uni usamla uri nakashnong pathau Paryong Eastern West Khasi Hills District barusa block 3 Upper New Nongston. Kakur kalay thu kumba kila yo jing tip ni kibahayeng asem jong utay usamla. Kila suba amday tang uway ubadon kti. Henry kidang don salangot kibadon kti lang hakini ke kamrunar na kisabot balayo na ka mobile phone. Katkum kitalong kubor na kipulit, loong bakani ke jinga syo edat kelaja hakamiet chiteng senya lai tarik uleber, hakapor kumba khatar khatsan chiteng senya hakajakay yang kali taksi kenro hasor nongston. Lakit New Samla Nongston Civil Hospital, Henry ki doktor kila penbena layap lupa Schwaben Poisha Hospital. Kipulit kila kemno yu basubadon kti bala tip kerteng kum medius maulot uban nakashnong Maukoton West Khasi Hills. Kipulit kira register ya ka case bat kijing thokit kadang ya chakaman. Kur hadin bangila yo ya kan khubor ko basumsi ya kijing sa bathat jubor ya kijing em jong u hanman para jongi te nagale bakor hingi asmusi khang kawe ha bang yo smo gani khubor bat kumjuru ni da kentujor ya ka police department marman nakaliang jo kayeng kasam hingila pha ke FIR se police isa ka police department ban nakata kadang kentujor ya ka police department ba kan simkhya lo ha ka bidai gani ko kanta bada ka ba kan pensitom kat kum ki an beting ye ban nakaliang ka kor hingi dawa ba kum kini ki jat bre kim dai ban yo bil namar ba la shala chisi la kum kini ki jat bre ki lat yemtep kisagijing sungsi ki bakum no pat kin wanja skin wanja namar ni yo i ba sakani ka dong kathan ki jongi kijing sungsi ki bakum kini ki wan jana ka por porte nakaleng jong ngi kum ka kor kharbani hingi kerpat bara ka jo ka por kan tujor ya ka police department ba ya ki bor ki badi pet bakin gamlot ikini ki bre namar kumbang gila yo sngo nakaleng jong ki bahyeng ki yo ek phone call ki dang don ki ka call history ba ki call ki pini ngi ya ngamene ba ha ka por khat ar khat saw dang phone ndai hadin baki hadin kata ndak call biang mio su te ngismu thu ba le se ka de hakitu ki minute ba hakata ka phone call ka je kren jong ki la smu thu baki dan kat tu kan ngot ki brio ba kat kum ge thu jong tu brio bang masak panyap hi ki kentin ki ba khadu le se ngila ban ong mo o kerpat ban wan era baki ta ki brio ki dan sangot ki ba krong ninti u te nalor kata umi thu e ta ki brio te kata jing ni nyimtep e kata mau sabale ka basalan dan ndai ka e ka bangi nakaleng ko ngi dawa ba ka an kadi ban simkhya an pensitom nak bating e bat dalele rukam dai ban pelat ban IBL ande ban pelat pat ne yakini kidai ban set patok si junam dan di serta yakum kini kibriyo ki banut ban sim ya ka jing pelan hasrok ya ka jing jo kibriyo te kata hina kalian jongi ka korni pa ka korwo ka basai ka police department ba kadai ban kamlut ya baro bat ban pensitom kat kum ka an ka badi ho tang kita khát trong ngày thế ngày sinh xuất ban shu ông ban shu yat jai klam da dan kana kajing nak teng nak kebentak ni kiri satar kajing long jong ki kajing long snail kajing ki jushim jubar khantam ni khun jong ban hishim jubar kajing em tang shi khlek ma nga tengah kerpat yakini police department yakini yaka an bakan ai teng tengah kepat jur nak kepetar jangkaan jangka polis banting pensitam yakini ki riu lunar ki sim kabu
tang ya kun jengah rai la se la shang shi sni se kiwe ru Hakajanmi jongkalai trik uluber kador barsnong langja renggat kaseng New Trap Youth Council HYC Rimuliang Circle klemi patba ban persya halor kejingwan trei ki bar jella ya ki kam hapus office hakasnong langja West Khasi Hills District. Hakajing lek khenra ki khun samla jongkasnong lalap ki bar jella ki belawan bantrei hapus office klem dadon ki kot kisla ki babiang kum ka no objection certificate NOC nakasnong bat lalap penban baladon ubriu balakam yaladi kum usor darsnong ubala ai NOC shikte ki bar jella. Dei halor ke jingdon ki ba ai NOC tu bat kam kum usor darsnong kalami ke jingania ka bajur na kaliang jeng ki pai ba namar ladon ki briu ki bayasha ye kite ki bar jella ki bala ai yeng ru ban syong bansa. Kinong yalam snong bat keseng kila ujor persya da ke FIR ye ubakam sordar ye ledi. Nga kum usor darsnong langja nasa kendit ye kanai ka kam ba uneu barjela wan trei hangne ha snong jongi tengilap ba uneu barjela layo jingbit na usor darsnong ba ngi kasnong ngimtip ya uta usor darsnong ba ai ya NOC ya uneu barjela ni kung kasnong ngim tip batis das nga persajur ya une ubakam sordasnong uba ai NOC ya une ubar jela das nga persajur ya kan kam ba ulale dan markata ngi dakar patjur ya kibor ki bahalor ba ya une ubreu don kam ba le ai ba kem mardor ya une ubreu bat pensitom katkum kaan. Nah, kalian jungi ke HYC West Khasi District mentangi don hang ne hapus nong nanja haringkat de jingnya don lang jong ki samla jong snong langja entam abliang jong busara snong jong snong langja adin bangilayo ya ka phone call hakpor khandai baje wakadon kawe ka kam hne polangja habai dei barkajing wan jong kine ki barjela banwan trei ya kan ka kam gram dak sabha kabadai ka kapus office bar hajin nagliang ga jongi kasang larang ngambakla haga tayo balai hu bunai Julai jong sedam arjar pulai nila terpat banila pha jing thot ha mana ki sordar snong ki bahap po West Khasi District but kamtam bagani ka snong lang ja bakala ya kendu bagani ka kamta moy dei berkane bangi kerpat jur yaki nong yang snong bikin kinumde ban ayan usi yakini ki barjela ki buwan trei yakani ka kam post office nomor ba niyoi ya ka jing syakta ya ka jing syakni no ya kakam kajam nomor bangi yoi baki bring jongi ki don bon pa haka jela jongi ki bala menteri yakani ka kam ndeni kendit pada mentaba kini ki barjela wat lada nakaliang jong kasnong berkador wat belum jong kasnong kilayarai da kawe kasur ba kinum ayan usi dalai ru ya kini ki barjela ki buwan trei ya kan ka kam ne pusnong ndeni kendit pada mentaba kumbalo pen pau di surasnong berkun samla jong kasnong ba kini ki barjela ki lada pen pusnong dan kalian jungi keseng marmar kumta nilawan ban her ban wan sini kan kesnong ban nilai i dalam jungi kemat ini berjela gila don ne pusnong berhak jinga mi pa jungi nang susnong mereka jinga tili jongki hapdang kamit kaya gila mi borok nang susnong ban pau ke jing persya ini breu marhadin kumbal pen pau di surasnong benong begini ki sama snong makala don ke jinga ayon situ da mano bakam bela de kum surasnong nilai klaim daktib udah usara senam. Dan kalian jungi kum keseng ru ni Kristen ya ke ka baga senam ki samla kila le ba kila yai. Mar ba ngi semua pendit ba ha senam ba mi kum kita ki
ki sodar bakam ela de baki de ki sodar sinong ki ba phong na dur gula sodar sinong ba klem da tip baki de ki sodar sinong te kini ki berjelak la don ne ko sinong ba ngleng ki sinong ki la phami in rai hapdeng kadi kamit la su iphone no ki bala shai la no ki di ban bi no na kani sinong ba ha ju ka pon na kalian jongi ka sen ni ka pajur ba ya ki bor bhalor kim dei ban INOC Klumar ya khantam na kalian jo deputy commissioner bon INOC ya ki ni ki barjala ki bon trei ya ne kam post office ki no ki sinong la klam da yo ya ka NOC na po sinong namar ni UI ba menta na kalian jong ka sinong kumbala penpau jong sinong ba kim INOC da lele ru am balada ki ni ki barjala ki shom ber ki yale persha ya ka ka rai ba ka sinong la sim la ka jia ka no ka kam ki bor bahalor ki bor jong ka an ki ba INOC ki hapit hi ya kajing ba ka kia ka shon nama nakalian dungi ka sanghi nimhun ba nim priang hiru ba kum kini ki jajing je ba kum kini ki buru ba kam yo de kum ki surat sinam ba INOC tu kane ka de ka kambe an ba ka kam tu nila man ong ke jo ka por ba ni da ka pat juru ya ki bor jong ka an kum ba mentahi nila pha da ka FIR ba ide ba kamar dar ya une bru ba kamel de kum usura sinam wala da ki borjong ga an kim sim khia ga ne na kalian dungi keseng nimban se ban bi samadan man ai bi ke jingger san ka pura ya ka sinam bangindon be hasenda jong ka sinam bang kamde ya tang hang de rehab habar setelah jong ga ko wis ka sil strik ha kalian ki sinam ba ki sinam ki bala trelang bagi keseng kum bangi ngila terpat bagi ai ka ki kamon ka dia mane trelang ban persya ya kane ka mat ya jura ki ne ki bru ki bau nabar kan tre kane ka kam la da ni ngilong bala kloy bane don be hasenda jong ka sinong bagi da terpat juru ki bor jong ka an bagi di ban kamardor di uni bru kum bangi la pha da ka jingtho syaga police department lingba IC yang te po lampi idikam te ngakarpat baya de asin church ba ude ban ke murder une ubri bangi ngila de pha da ka FIR bangila pan pau ka kateng FIR de ngampa ban de jare ka kateng dulu limba ka korwa ku bor ko pemerintah ne ha jing thok ngila pan pau bang de ban ke murder une ubri ubale kini ki kampo jaj ber kini ki kam tu kam tim bu kam yale de kum usrasna bismillah. Kinongilam kaseng Ribhoy People's Council, Kamiglai People's Social Organization, MPSO, CORP, HANM, Senjuk Seng Samlash Nong Ribhoy, bat ke Ribhoy Dorbar ha ke South Rikulbe. Kila syongkelan mengor hakmat ke Indo Stadium keberan hajan ke office u Deputy Commissioner Nongpo, ban penpau ye ke jing sngau kia, halor ke jing penslam ke sorkar, ban penmi yaki result thungkam. Ya kiba ke DSC kala dep penbena house nem arhajar arpuai adu arhajar arpuar. Hakani kesengi la shimentadu Presiden Rangba ke RBPC usamla Jason Lennox Nongrum uba RB Shadak Presiden ke Ribhoy Dorbar ba RR Makdo Advisor ke Ribhoy Dorbar ba Matthew Makdo bat kiwe kinongilam sing bhalang naki kenhun beper bat kisamla kibala thep kamling ba ke DSC. Naduk bangimi malayeng tak haduk kenega klimat pemerintah. Halo. Yak isu ki prepare. Kun semua bayi, longkemi, longpa, kun semua singrang matkantai ki badan ni. Nakaliang ke jonga simet, bat nakaliang jong dari Ribhoy Dorbar. Ni ai ke jing Krisya, ya kan no keseng, kabat keren, kabat dawa, ya kahok jong kinong song jong gadong Ribhoy. Kita piwat arpati. Don Presiden jong yang ni, ngangadew advisor, ni keren da kabasya. Bengi Krisyan ya baro ki isu ki wanra ada kano ka kenhon bat kata ki isu kadai banlong kajing mentoy jong kane ka Ribhoy kajungi bat ngin ongro da kabasya ngin yo ya kajing kwa kajungi ndai ha kajing bitar
Mendai dah kajing umsna. Tahu kajing umsna mereka don kajing kebentar kajing ka. Nga don kajing isanya. Bat nga ngejeru, bat nga yaro ya kajing kran presiden Bajason. Bat mapi kiwe presiden jong kiwe kisen. Ki bat yalam ya kajing yaki. Kajing dawa daglan 3 bajai. Tengah ngai scam bagi bor sarkar. Kibor ke pada kimi de pe kita kin snam habang ukun na nagakun ki kro ki pan ka hok ki jongki bat habang ipan ka hok ide ban tips kam ka de na am ka hok ki jongi habang ka de dalele ngim de ka ban IT no ka surrender sa wepa ide mangi ban yo ya kita ka hok ya ka bangi keren kun semua ba in Nyelakan tu ya kasenjuk jong kirang bak shnong. Nyelakan tu ya ki babun ki kenhun sang balang haka district. Henry kamlile. Namar bakano kono ga jingek hi kalong hi kumne. Kamdei ga bathmai. Henry ngimret nasib namar ngitip ublei kono ino ingi. Bat tang kini ki durkmat ki badon hapo jongane ga jaka ladangi baro ngishim bakane kadi ka kam jonga jongpi ngatharai ngimdun kam shibun namar kadon ga tin ga boong. Quality matters, not quantity. Kajimul jing perhat jong ajong pi. Kata kadai ke banrai kalau wei. Kamdai ke jing bunpan. Laring idon tangkatnya makanaru. Laring ipa ya ke kubur ke basyai syaka sorkar. Lingba kene ke program ngatrai tangkat akalabiang. Te kubuli shibun ya ke jing pelat jong pi ke poh. Lali kendu ya chairman jong ka district selection committee. Bade hiu deputy commissioner sar Arpit Baria. Hakajuk upor ngira kendu ya member secretary kajuk kasni ban bu deki representation ki jingtho ki bana kalian geseng ni panpau hakmat jong ka office jong DC but hakaduka representation ka bangi pha ngakan mau syai ba kadon kawi na pring kimat bangi bu kum kajing dawa long ba namar banadu ki snem ki bala lej asnem lai snem manusia hadu katu gesni ka ba manusia sni ngatarai kadehi hadin baka sengkal bu ya kajing dawa bakin bu daki spokesperson iway lane ar kat baki ibet nagaliang ka committee ban ai ya kajing pensyai ya kipat ba nong syong snong jong ka riboy ki kita kidaw ki ba penlong ya ka DC bakamla syu ban pelat ya ka result hoy ngis ngutu ya ki Kalalong kajing gerku bat kajing kemen na kebentagi kena skul bat ikipat ba kasnong umdok ka riboy district. Hakas ngi South Terik Uluber, bu MLA kanong po constituency uba Amirul Pons A. Ubadai uchairman kamiglai State Health Advice Report jong sarkar jilla, ulathung maunong rim na kabenta banchna thamai ya ka umdo ka government LP school, haka jingmang pisa bakanjo syaka saupu saw lak tingka, bat saw lak tingka na kabenta ki tiar gitar bagani ka school kadan kam. Haka ni kasngi thung maunong rim, ladon lang uba Balajit Rani MDC, Kakong PL Nonglat, District School Education Officer, UPP Yadav, BMC ko Umling Block, Kinong Trey Katanak Puliputhi, Kinong Kit Kam Shnong, Kinong Hikay ki Kena School, bat ki Kami ki Kapa. Ko Umdok ka Government LP School, kadai kaway na ki school kabala rim, hakatay kathan kabala zdang nadu usnem, kat kanday spa san pulay hakapor jong kasorkar asa. Kaniga school kalalong ka per sarajing start mentala nyop ways nem ganti. Haka jingkren haka niga sngi uba Amirul Pons A muloong baka jingnang jing start haka niga juk menta kalong ka bokong san hadu kata-kata. Badai halor kani baka sorkar jela ka pai kamat kerpang sya katanat Puliputhi kenang biki kun samla kinyo ika jingnang jing start ka babiak. Uloong ru ban kentiu ya ka jela don kam ban kentiu shwa ya ka jingnang jing start. Kenang banum don ki kena ki ban syai syadin trai. Mau nongrim kebabahatam bangin yo hala ki jong ki snong ki thau ki jong ni piladan bok sibun mar pidan yo MLA ubam jutingkai ban puan lane ban kli lane ban discuss ya kino ki scheme lane itip wer nang no ban kli jengi
ki ofisan na kabenta jongki. Ngasno alasno ya janma badi MLA jongki. Namar kita la de dan gano ka ba askim. Nakuloy ban ya tu i. Nakuloy ban ya tu na kabenta jongki isno kitau ndai ban yo chung mentoy mga rei ban yo chung mentoy opi. Ngaru kumiway ni kilong kumi. Wala rang asyong hakasuki. Rei ngapang mensiem kumba ong iba. Pangihaban pelut de kilak na kamta kajing pa school ikikuan kijongi. Kadai siya kata Nadai kung gitmi ikpayim di banduk mensiem. Idi banang tresitom na kabenta kalaway kababha jeng kikuan kijongi. Kabang akwa bandong hang ni kalong ngam kwa ban buntian ni iplaya hati. Kabang akwa bandong hang ni kalong ba kadon kam ni kajing ya trailang. Kajing ya trailang hapdeng jong pi inong snong. But the officer, but hantam kerpang but inong mikmat kijong pi. Baka jentmu kadon nuat kijong pi. Na kamenta ka roy kapan aka imlang kasalang enla sisya ban pun urlong. Kendiak na kwa man keren ni kinong ikay sikentian. Nangit scam hiadon hang niya. Hakani ka building ka bangala isen ay siya. Andray lihat tracetam, lihat penmi, lihat ikena pankiyo na kaway kasnem sa kaway pat. Dalang bajo ni mau tablet ubay MLA ila pli ka step. Unlong umau jam sa kaway pat ka building ka babaha pat ka batuma. Menta ini building ibarem iba kumneru kilala ban penmi ikikuan kiba nangkiu nak kaway kapuan sa kaway pat dalam mi kapatumay le arsya laisya ban yakani kabarem Syakri barit ujung pi habang iwan hasinong jong pi benda kesni tolong ban pentik kena bau ni mau tablet ubala jenya ni bangin pentik kena ba kendiat sengi hage di kesengi ban sedang na hingkam hadin bagi technical wing nagalyang joga tenat joga pule ke puthi kinuan ban ai galan ya kontraktor ban pentre lade ban sedang kam simene armne cei sedang kam lada sedang rengkam pun hangat kata gede gejing pentik kena ba kuat ban ai hati bat sogoi hababu yang mau nongrim kapentik kena baya kena kam ngin sa sedang nak sian ba hababu yang mau nongrim kapamut ba baro ya tipet ba bisa ko ai yang tipet ba habala kita ke skim ketenat coba pule ke putih jam sorkar ke layaram ya ke snong ke jongpi hani tip rong bekut tip rong bersedang ci rong betit telu ci rong bejeng di paya kan no penmang betip re ngeje betip re cuy ang hagal ngok Bat dak itu ki khobor ngila poisha ka bakut tar haduk mindai syambiang kublai shibon